Bismillahirrahmanirrahim. Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін біз Бишкек шаарынан пригородный жылқы базарына келдік. Адаттағыдайлы, бүгін азыр календар қарап числоны айтып қойын. 19 октябрь болды. Аптаның 6 күні, суббота күн. Жылқылар аябай көп түшкен туғандар. Ушул жақтан сіздерге чагылдырып көрсөтөйүн. Видеого мондай лайктан басып, каналга подписаться кылып туруңуздар. Ар бир жылқынын маалыматын алып сіздерге жеткирип берейин. Çöplan kaça da attınız ile? 400'a. Caşıça? Canası var. Canası, boğası 400 bin som. Ulak'ın atı değil mi? Ulak hava? Canı salını atır. Paradası kaldı bu. Gökürüktörü jakşıken bu. Çakalaşkan. Boğası 400 bin som. Numeriniz var mı? Aytınız. 0500 21 40 36. Dançakargın boyu kaç alır şu turuşunda? 1.55'ten deydi ona. Boğası 400 bin som. Görünüzler. Na gök kança eken gök? Kandays? Жақсы mı? Жүресіз mi? Kançada odasız mı ne? 155? 160? Жаңа прокатқа берген аты жақтан ба? Ha? Orta saydan. Boğası 160. Жашыча? 5 yaş. Boğası 160 mıken? Boyu қанша? 1.60'қа барбай та? Çıkpay қалады та? 1.60'қа жетпей қалады негізі. 1.55 болса керек. Номер бар шеп? Номерді айтыңыз. 0704 00 69 32. Boğасы 160 сұрадым. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Көріңіздер, boğасы 160 еді. Бұл жақта аттарды тартып қойыншы. Қанша дедасыз басын? 190 ба? Болды, жоқ. Bası 190 dediniz mi? Caşı qanday? 5 yaş. Ulağı var mı? Ulağı var. Qazan ulaq 5-5'ke de ha? Görürsen abi. Töştörü, butları. Bası 190 bin. Numeriniz var mı? Kaç? Aa, bu da. Aa, oldu. No, bulat qancha? Yesi bir eken. Bunu qancha dedasız? 170. Bunun caşı? 6 yaş. Boğası 170 mi som? Nomeri de aytıveriniz janağı 2 жылқа. 0700 Aha. 52 70 qancha? 52 78 79. Азыркы 2 жылқынын казайыны мол байке өскен. Жақса шабасыздар. Нон бойы қаншаға барып қалады? 1.60 а? 1.60 екен. Жандадағы, но тораттағы ушул байкеге карайт экен. Но торатты канча деп атасыз? Шеп. 200 жашыча? 5 жаш. Кыргыз жылка? 5 жаш. Экасы. Илим жылкылары. Жашы 5 жаш. Басы 200. Улагы барбы? Кайсы улакка салынат? Аламанга. Номерiniz калтырып коесуз. Болды. 0700 80 47 85. Бұл не арзан болды қандайсыз? Қандай жақсы. Қанша дедасыз бұны? 90 мың сом, а? Арзан аттар жаман көп сұрайды да шеп бұл. 90 мың сом. Жашы қандай бұның? 4 жаш дедіңіз бе? Бишкектеле тұрасыз алып кетесіз бе? Азыр. Бишкекте болса номерді қалтырып қойыңыз. Чалу көп болады бұйырса бұға. Ба, iştegen numarınızı ayt qo'ying, iştegen numarınızı. 0500 05 10 15. Bas 90 ming so'm. Arzon at. Ушундай аттын негизи биздин комментарийде көп жазып коюшат мына. Бою деле чакан эле, бою 1.55 жетпей калса керек. Басы 90 миң сом турады. Мына. Мына тору канча экен мына чоң тору? 600. Бул өткөндөй эмес абы же башкабы? Бул башка экен а? 4 yaş. Boyu kaça bunun? 65'ga, biroq müçösü, figurası artçaqdağı moşnu bölüp turatkanlar. Attın sınırında ayıp yok. Bası 600 ming som. Ya da 7,5 ming dollardan aylanası olup kalады. Bası 4 yaş eken. Nomerini ayıp koydunuz. Aha, sizdiki mi? Siz daha bir kayıtla koydunuz mu? Turatqa adaş kolbaylı. 0500 21 40 36. Atты байқап көріңіздер. Бойы 1.65-ке барат деді. Жашы 4 жашта. Так, шеп қандайсыз?
тизеден ылдый тартайынбы же өйдөсүн тартайынбы? Болду. Канча деп атасыз? 160. Анча-мынча бетиңиз түшсө жүрөк чогуп коюн бетиңизге болор гүлпүл 160 миң сомдо. Буттары. Жашы кандай бунун? 5-6 баасы 160 миң сом. Улакка чалдыбы? Улакта жүргөн. Номер иштеген номерди айтып бериңиз. Номер жок ба? Если чалып калса издейбиз дейм а? Адресин кайерде эле деп а? Болду. Издеп таап бересиз. Мына 160. Bu şef kaç eкен bul? Görtas mı? 230 ming? Bol 230. Yaşı? Yaşı 4 asy. 4 asy. Boyu kança? 1.63. Boğası 230 ming. Nomeri sizkini aytıp koyayım mı? Ha? Katsız. Nomeriniz aytıp koyunca mı öyle? 705 0705 30 30 58 58 62 62 mında. 230 ming. Düşüp beresiz ha? Düşüp beresiz. Aytkanmak yetişim albayt zamanda. Mına. Siz neyiz? Turuşunuz öyle bölök. Turuşunuz öz bir attı. Bir attı levrok. Bir attı le 230 bir otmuyor. Bir attı senele bir olsun gelir 5-6 attı versin. Ha boldu. Çoğun atı zeynir olsa görürüzdür. Nak taza kırmızılık okşaydı ha. Assalamualaikum. Kaçı dost bunu? 180 kvadrat gene ha. Boğası 180 kırmızılık. Yaşıca? 3 asy. Mına жақшылық екен өзі kvadrat falan. 3 asy. Boğası 180. Numeriniz aytıp koyunuz. 0708 98 32 59. Bir ek basıp koyunuz bunu. No kvadratçılık eкен көрүңүздөр. Boğası 180. Кыргызылык экен өзүбүздүн. Ушуну байкап көрүңүздөр, ушул дагы жакшы жылкы көрүнүп жатат. Буттары таза экен, мына мен жанынан тартып турам. Болду. Мына. Бут толдору, мына. Эми бул жактан тай өспүрүмдөрдү көрсөтөлү. Шеп канча калды ушуну? Канча алдың ал? 45. Ургачыбы? Erkek 45 ming oldu da. 45 ming so'mga sotib tur. Bununuz men жаққа keldi. Do'st, no taydi qancha deb attың ele? 280. Yaşı? 6. Uşun boyu qancha boradi uşun? 60 var. 1.60 boradi da, 1.5 yaş. Parodası qay? Rossiyaniki da? Qo'l yaş, ko'ringizlar. Boğası 280. Nomering bormi? Aytchi, kirgizib qo'ying. Nomerim var. Ayt. 75 0705 10 35 36 Şey kaça? WhatsApp var. Bişkekte olur da? Bişkekte. Qo'l yaş, boyu 1.60. Boğası 280 so'radi da. Бул жакта өспүрүмдөрдү тартып көрсөтүп, азыр жакшыларын тартып көрсөтөм. Болушунча эле негизи чарбатайлар деле көп. Азыр жылкы көп чыдат. Жанан бул жагы уй базарга туташып кетет. Ушул жакка келсеңиздер, бул жакта бизде ысык жарма токош менен да сатылат. Көрүңүздөр, келесиздер. Ысык жарма токош менен алып жеп бул жакта мал карап жүрө бересиздер. Азыр жакшы тайлар тартканга аракет кылайын. Кашканы. Жануарына быйылкы кулун. Эркек була? Эркек мына кулундар бизде чүйдө кулундардын баасы кандай болот? Өзүңүздөр базардагы байкап көрөсүздөр. Так. Bunun bağısı kaçı da odası? 70 bin. 70 bin. Erkek kulun. Erkek. Mesni ya? Ha, Rasyan kuva. Neyse. Oldu, tak. Numara da aytıp koyasın. 0555 0555 0554 0554 05 0554 05 35 13. Россия kulun. Комментарийге калтырып кетиңиздер. Бул бизде Бишкектеги базарда баалар кандай болуп жатат? Кымбат арзанбы жана эртең кайсыларын тартайын? Азыр негиз пайдалап тарсам видео аябай эле узун болуп кетет. Жакшы-жакшылардын мал кыла тургандардын номерин сурап тартып коюн. Данчакпы? Данчага жашы кандай шеп бунун? 6 яш. Боючу ушунун бою канча барат? 155-56. Ушунда мал кылганга 155-156 экен. 6 баасы? Bası 300. Bas 300. Numaranızı aytınız. 0221 0221
26 26 0785. 0785. Ар жаққа бұрсаңыз бір арчаңда көрсетпейді. Бағасы 300 тұраудан. Негізі малға тұрған датчакчылық екен, а? Мына. Алтарашка бой 1.55-1.56 дейді. Мына. Көріңіздер. Жаннадағы бір тору құнан тұрады ұқсайды, но құнанда сұрақ қойыншы, жоғын жолқы. Мына датчактың малыматы ұшындайша. Мына тору қанша екен бағасы? 250. 250 бұл құнан бұл? Тай. Bir жарым тай ушул. Чоң екен анда. Бұның атасының бойы 180-ға 90-ға жақын. 180-190-ға жақын. Бұның азыр бойы қанша ушунун? Бойы 157. 157. 2023-тегі, Алтарашқа болғанда. Бағасы қанша дедің? 250. Бағасы 250 мың сом. Номерің айт. 700 0700 03 03 23 23 81. 81 а? Сығат аралығында Саржон деген айылы. Сығата Саржондо. Линиялар бүт чоң жылықтар екен, а? Чоң, мына көріңіздер. Азыр арчанына бір көрсетіп қойыншы. Мына азырқы 250 мың деген тай, бұны жашы 1,5 жаш деді, мына көріңіздер. Бойы 1,57, 1,58 деді, оқшайды. Чоң жылық екен мына. Если реально тай болса, чоң жылық. Biz жақсы тай тұрады, бір қошып қойын азан тартып берем. Шеп, қанша дедіңіздер мынаның басын? 200 мың сом. Бұл тай деген са, Алтарашқа. Мына чоң тай дегендер болса, 1,5 жаштағы тай. Басы 200 мың сом. Жақсы тай дегендер болса, мына көріңіздер. Базарда бізде тайлардың бүгін жақсылар түшіп қалыптыр. Пародасы қандай деп аттыңыз? Атасы Польша, енесі Чуй. Атасы Польша келген, енесі Чуйдың жылқысы. Басы 200 мың сом. Geçsiniz ha. Sekilete öyledim de. Numarayınızı ayıp koyuyorsunuz mu? Numarayınız qanday? 0553 51 37 37 mına. Şunun dişini bir açıp koyuyoruz bu. Ha? Алтарашқа келген, мен қол көрдім, мен жана көріп. Қолым бойынша да. Мына тіштерін мен өзім көзіммен көрдім жана мына. Көрінді, болды, көрінді. Ушул байкебизге байланышыңыздар, негизи жакшы тай издегендер болсо. Мына азырдагы жакшы тайлардан болсо көрсөтөм. Мына менин кесиптешим болот. Доңкоор деген байкебиз. Экөөбүз бир малыбыздарды тартып элге жакшы көрсөтүп турабыз. Шеп, мына жагын айтып бериңиз. Алтарашқа. 1,5 жаш, а? Бою канча ушунун азыр? Бою 1,50ге барып калабы? Барып калат. 1,5 жаш мына, көрүңүздөр. 5 кашка. Ар жагынан тартайынча. Бунун баасы канча деп атасыз? Баасы 100 мың сом. Кеми болот экен мына. 1,50ге барып калат экен, 5 кашка. Баасы 100. Номерди айтыңыз. 705 0705 89 05 05. 89 05 05. Ағамызды қайрадан Мына ушул номерге байланышыңыздар. үйдің алдында. Туғандар, бүгін Доңқовар деген тартқан байкебіздің каналы болады. Ушул байкебіз тартат. Бир канал жөнүндө айтыңыз, шеп. Элдин баары эле блогерчилик деселе, башкача ойлойт экен да. Кандай канал? Жылкыны тартып, Мына элге кызмат кылып жүрөбүз, арасында кишилер жүрөт, бирөө тартпа дейт, бирөө тарт дейт. Бирөөсү тарт, бирөө тартпа дейт, аха. Ар кандай адамдар болот экен, баарына чыдап сиздерге ушу кызмат кылып атабыз. Анча-мынча жылкы тээп мындай эмелер болобу? Ушундай болуп калат. Жылкынын арасында. Анан каналга багы просмотрго акча алат деп ойлошот да, эч кандай жок андай, а? Жок, азыр жок. Мурун болгон бирок. Мурун болгон, азыр Украинага согушка карап азыр пат эме жок. Жок азыр десеңиз, а? Монетизация жок кыскасы. Болду. Таза элге кызмат дебесизби? Мына ушуну тартып жүрөт, илим жылкылары. таза мына элге кызмат жана Доңковар деген канал көрсөтүп коюңуз, ушуга подписаться болуп коюңуздар. Тартасызбы азыр? Азыр тартып аткам да. Азыр эмеде турасызбы? Жок, азыр өчүрдүм. Паузадасызбы деп. Паузадан азыр. Малдарды тарттык, Кудай Мына берсе. көрүңүздөр, мына канал, ушул каналдан дагы байкебиз көрсөтүп турат. Курс, валюта жана мал, чарба, кой. Болду. Кой. Колдоп туруңуздар, туугандар, мындай. Лайктан коюп десеңиз. Койсоңуздар, эч нерсе кетпейт, акча деле кетпейт. Болду, шеп, мына. Азыркы байкебиз койлор жакшы тартат. Айтып бериң, шеп, мынанын жашы кандай эле? Жашы
жарымдан ашты, 2 жаш болу керек. 2 жаш болу керек, 1 жарымдан аш да. Туты колу таза. Өспүрүм издегендерге, а? Карабалтаныкы таза кандуу. Карабалтаныкы местный жылкы ушунда. Үйрөтүлгөнбү? Үйрөтүлгөн минге, баскандагы жакшы болот, сабылдап. Бою азыркы учурда канча? Бою бир 58. 1.58 а? 1.58ге бар экен мына. Баасын канча деп атасың сен бул? 130 доллар. Баасы 130 долларга ашкан баасы көрүңүздөр. Бул жайыттан келди ба? Ошо колдора жүргөн эми багы жем жеп кыйналмаган баштап. Баасы 130 dedi. Номериңиз, иштеген номерди айтыңыз. 779 0779 91 45 мына Бишкекте болот. Базардан кийин дагы Бишкек шаарында болот. Көрүңүздөр, мен буттарын көрсөтүп коеюнчу жылкынын мына. Бут колдору. Бүгүнкү маалыматтар ушундайча. Дагы бир тай бар, базарда эң хит болгон таптырап экен, азыр аны барып көрөйүн. Базардагы эң хит болгон тай ушул, ушуну тартырап экен деп аткам. Негизи 2023 кен азыр ар жак бетинен сиздерге элдер сурап жатканда көрсөтүп коеюн. Азыр досум. Мына 2023 Мерстин табыросу бар экен. Базардагы эң хит тартпа деп атат, эми айла жок. Туугандар, тура түшүнөсүздөр. Бүгүнкү жылкылар ушундай болчу. Азыркы жакшы могу Мерстин номерин албай калдым. Эми если кимге ушул Мерстин кызык болсо, бунун баасын байкебиз 300 деп аткан. 200гө берилген жок походу. Мен до конца карап турам. Если ушунчалык кызык болуп таап берсеңиздер, таап берем, алып берсеңиздер. Бишкек тура бою 1.60га жакын окшойт. Мен чоң жылкы экен, тартырбай айтат десе. Видеого лайктан басып коюңуздар, жана эртең эмнени көбүрөөк көрсөтүп берейин. Өзүңүздөр ой пикирди калтырыңыздар.